Ntabwo byoroshye muri Congo mu gihe habaye inama y'abayobozi b'ibihugu bitandukanye bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Kuri ubu abanyekongo batuye i Goma batangaje ko uyu munsi bateganya gukora indi myigaragambyo ikaze iraba kandi ngo ari rurangiza, aho biyemeje gutwika ibicuruzwa bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ibaruwa bandikiye umuyobozi wa polisi ya Goma bavuga ko uyu munsi tariki ya 20 Kamena 2022 bakoresha uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo kwigaragambya batwika ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda mu rwego rwo kwamagana ko rukorana n'umutwe wa M23. Ni ibaruwa banditse bashyira ku mbuga nkoranyambaga kandi igira iti turifuza gukangurira abaturage gushoza intambara y'ubukungu ku Rwanda. Iki gikorwa kigamije gushyigikira ingabo z'igihugu FARDC iri kurwana na M23 ishyigikiwe na leta y'u Rwanda. Turifuza ko muri iki gikorwa dutangiza intambara y'ubukungu ku gihugu cy'u Rwanda. Kubera ko ubukungu bw'igihugu cya Paul Kagame bwari bumeze nabi, yashatse kuganira natwe dufite intege nke. Aba kandi bakomeje bavuga ko ingingo ya 23 yo mu itegeko nshinga ryabo yo ku ya 18 Ukwakira 2006 ibemerera gutanga ibitekerezo no kwigaragambya barayikoresha ngo batwika ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere kandi tariki ya 20 Kamena 2022 kuri Stade de l'Unité ya Komine Karisimbi niho ngo biri buze kubera. Ibi ngo barabikora mu rwego rwo kubwira abakongomani ko nta mubano mu by'ubukungu bakwiriye kugirana na leta y'u Rwanda. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize ku mupaka w'u Rwanda na RDC i Goma habereye indi myigaragambyo ikomeye y'abanyekongo bamagana leta y'u Rwanda, bayishinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC. Abigaragambya bageze nabo bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Kongo. Bateraga amabuye icyo gihe mu Rwanda, ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara. Guverinoma ya Kongo ikomeje gushyira mu majwi leta y'u Rwanda, irayishinja ko ariyo iri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse ko rwawufashije kwigarurira umujyi wa Bunagana. Ni ibirego u Rwanda ruhakana rukavuga ko nta sano n'imwe rufitanye n'uyu mutwe witwaje intwaro. Ku rundi ruhande ariko uyu mutwe nawo uherutse gutangaza ko nta bufasha na buto uhabwa na leta y'u Rwanda, yewe ngo n'imbunda n'amasasu ukoresha bimwe ubigura n'abasirikare ba FARDC, izindi ngo nizo wayishe kera ubwo wahungaga. Ibikorwa by'ubushotoranyi bya RDC ku Rwanda bimaze kumenyerwaho mu minsi yashize, abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bibasiwe cyane. Bose bashinjwa kuba bafitanye isano na leta y'u Rwanda, aho bafatwa bakagirirwa nabi, imitungo yabo igasahurwa. Ibi bikaba bigiye kuba mu gihe muri Kenya hahuriye abayobozi ba leta zitandukanye zigize Afurika y'Iburasirazuba. Harimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hakaba umugenzi wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Hari kandi umukuru w'igihugu witabiriye iriya nama w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Hari kandi na ambasaderi wa Tanzania muri Kenya John Stephen waje uhagarariye Perezida Samia Suluhu wa Tanzania utari uhari. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo hamaze iminsi intambara yatangijwe n'umutwe wa M23. Aba barwanyi bavuga ko bashaka ko ubutegetsi bw'igihugu cy'Kinshasa bubaho uburenganzira bukuye mu masezerano impande zombi zagiranye mu mwaka wa 2010. M23 kandi hashize amezi 3 itangaje ko ubuyobozi bwa Kongo bwagiriye nabi abasirikare bawo, bamanitse amaboko bakemera gushyira intwaro hasi. Icyo gihe kandi amakuru yatangwaga n'ubuyobozi bw'uyu muryango yavuga ko leta y'ingabo za Kongo ngo zabarasagaho bikomeye aho bari baciye ingando muri Rucuru no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo M23 yerutse gusohora yanditse ko ubuyobozi bw'ingabo za Kongo ndetse ngo zahisemo kugaba ibitero ku barwanyi bazo, biyemeje kumanika amaboko bakayoboka ubutegetsi bwa Tshisekedi nk'uko babisabye. Rivuga kandi ko ibikorwa byose bikorwa nta mpuhwe kandi ko n'abasivili babigwamo. Hari abarwanyi ba M23 bahisemo kumanika amaboko mu rwego rwo kubahiriza gahunda y'ubumwe bw'abatuye kiriya gihugu yatangijwe na Perezida Felix Tshisekedi, hagamijwe ko igice cy'Iburasirazuba bwa Kongo gitekana. Mbere y'uko intambara yerura yaduka, M23 avuga ko hari inzandiko nyinshi yoherereje ubuyobozi bwa Repubulika ya Kongo
ndetse n'umuhuzabikorwa mu masezerano y'amahoro hagati y'impande zombi zari zihanganye. Muri zo harimo ko abarwanyi bayo bemeye kumanika amaboko ndetse ko bazakurikiza n'ibindi byose biyakubiyemo nk'uko umukuru w'igihugu yabisabye. Handitsemo ko kandi tariki 21 Nzeri 2020 abo muri M23 bandikiye Perezida Felix Tshisekedi ibaruwa bamubwira ko bemeye gushyira intwaro hasi kandi bakayoboka ubutegetsi bwe nta yandi mananiza. Meja Wiringoma uvugira uyu muryango yagize ati nyamara rero twohereje intumwa Kinshasa ngo zijye kwifatanya n'abandi mu gushyira mu bikorwa ibyemejwe, harimo nuko twemeye gushyira intwaro hasi nta yandi mananiza. Wiringoma arondora urutonde rw'inzandiko bandikiye Perezida Tshisekedi. Intumwa za M23 zamaze igihe ngo kirekire ziganira n'abandi bari baje muri biriya biganiro, bidatinze zasabwe gutaha zigasubira mu birindiro byazo zitegereje ko gahunda yo kuzahaka intwaro itangizwa. Umuvugizi wa M23 avuga ko bwatunguwe mu minsi mike yakurikiyeho kuko ngo bagiye babona bagabweho ibitero n'ingabo za FARDC. Birumvikana ngo nabo bahise bitabara. Ikindi kandi gitangazwa ngo nuko hari undi muyobozi mu bakuru ba leta ya Tshisekedi witwa Gilbert Kakonde woherereje Perezida Tshisekedi urwandiko amumenyesha ko abarwanyi ba M23 biteguye gushyira intwaro hasi ariko ntagire icyo amusubiza. Uwo muyobozi yasabaga umukuru w'igihugu gufasha iriya gahunda binyuze mu musaba ababifitiye mu nshingano kwihutisha itangwa ry'imari yari bukoreshwe muri kiriya gikorwa. Kubera ibi byose umuyobozi wa M23 yavuze ko bigaragara neza ko leta yahisemo inzira y'intambara wo guhitamo inzira y'amahoro nk'uko bari babisinyiye. Bwemeza kandi ko abarwanyi bawo bazirwanaho kandi ko babifitiye ubushobozi. Bidatinze intambara yareruye ndetse yarabaye n'ubu imaze gufata indi ntera nubwo bakomeza kubishinja leta y'u Rwanda. Ndabashimiye, dusubira mu makuru ataha.